Biyag Titaw. Hello gagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Advance Merry Christmas kada tayo amin papagayam. Sa bali manan nga istorya wano pa kasaritaan, ti patangatang miitangam sakbay na, kablawan tay payman ni Ma'am Adela Vergara, ni Ma'am Belinda Ramos, kani Ana Lorsano. Intay nga ro dandangan ti episode 229. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Anyaman ti sangsangitam nga may dito'y balayan, Luisa. Anang, inapanak ti asawa. Manan? Di mo pa lang amin sinaan di asawam. Awam mo't babain na. Manang. Awan lang aro trabaho nan, kanayon nakapailang apaan. Panawam kit din. Aywan, kumustan dya pa-applyan para abroad? Alanganan akpay manang. Ngamin, basit pa iti anak ko. Diyak maitalak iti asawak ni girlie. Ay na, aga-abroad ka kit din. Tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Siyak ti pangital kam iti ka anak ka. Ha? Diyak baybayan ni girlie. Kampante ka, no siyak tayan na. Tadyak baybayan. Amumad nga awan anak mi kanibayaw mo. Iso nga ipatag mi iti husto ti anak mo. Ibilang mi kaspudpud no nga anak mi. Sige man nga rod manang. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na. Ulitak Awan pagdanagam iti anak mo no iti puder mi tayan na. Ta saan mi abaybayan, ading ko. Ket, kasanunto ti kwarta nga ipauit mo into nada ka ni di abroad? Asino ti pangipawitam? Ay, di kagar aramid, Luisa. Siyak ti asawam. Iso asyak ti rumbeng apang ipauitam iti sweldom. Ang kasanun ti anak ta. Masapul asuportaran ta iti puder damanang ko. Talaga matakas ta ti mapasamak. Ngem siyak ti pangipauitam iti kwarta. Tasyak mo't lang ti mangted iti kwarta ka ni manang mo. Naglaingan ngay no isukit din ti pangipauitam iti sweldom. Mando. Dakdaktul ti karbengak. Tasyak ti asawam. Hello, manang. Hello, di mon pawitan iti kwarta di asawam. Agbarbar teklat kukuan na ditoy. Anya? No tsak pilitan namang to iti suporta tanak na di pa mang tedan. Makangagak pa nga umunay ta kakasakit a sarita sakbay nga iton na. Una yun ti asawak. Talagang awan pa nagbaliw na. Sige manang, jakon pauitan iti kwarta ti asawak. Sikalatan ti pauita. Ay na, agyaman ak nga rod. Kan agawa am latat trabaho tapno makaurnong kadagos. Uray di ka pa'y lagbak bakasyon. Diretsong kit di tagtrabaho. Adoy anak ko. Inggatangan ka iti baro abistidam. Kwartak tinggatang ko iti dayta, Wow! Nagpintas, mami! Wen bagbagay mo. Ganun dapay sandal mo ditoy. Ipadas mo daytoy. Nagpintas matan, mami. Eksakto kanyak dayta. Wen tamok tiro ko disakam, girlie. Thank you, mami. Kanayon nak nga igatangan iti badok. Wen, gaputay patpatag ka unay, anak ko. Imbilang kan kaspudpud no nga anak ko. Thank you, mami. Tauray ko na mabinaybay anda kung nagitipudpud no adadakkel ko. Anda kalatamang ipatpatag kanyak. Ala, di mon panunutan dagiti dadakkel mo. Tawan serbi dagi jay. Kita dya, ma'am. Jay lagbarbar tagtararamiden na. Kat jay matinam, nakalipatan manipon nag-abroad. Napatpadagan ti trabaho na ng sikang anak na. Sana bali, taada ka mat. Sikan ati inak, mami. Tako namat nga impampun na kun ni mami kan ka. Hello, Luisa. Nasaya tay mawag ka. Kaano nga gipawit kay ti kwarta? Jakon agipawit manang. Kaagawid akon iti mabiit. Anya? Ne, kalat sa ti panagawid mo Agbakasyon ka? Wan manang, takailiw kong tagbakasyon. Manon atawan ko dito abroad. Ngam itala ang ama kabakasyon na.
Anya, agad kano nga ron nga gawid ka? Inton o may alawasan, manang. Anya? Ay, agawid ka nun dyan inam, girlie. Sigurado nga'y aywan na kaday chay. Amangan no pilitan na kan nga agsublikan ko na. Awan maramidak no kayat monta agsublikan ko na, anak ko. Ay na, ano sa kun ati maulila. Total, awan mo ta talaga ti anak ko. Ngamlag lagi pum kumaka na yun Dakkel tinaytultulong ko kan ka. Siyak tinang ipaay iti sana na ipaay ti inam kan ka, anak ko. Mami, di ka madanagan ta di ka panawan. Si Kati love ko. Nga uray pilitan na kanto ti inam agsublikan ko na. Wan mami, uray kasano ti panang pilit na kanyak. Jak tuman nugot. Ay, basit kay di imbati nakakanyak. Itatadakkel kan, alaan na kan. Wan nga rod mami. Isa di ka madanagan. Di kanto panawan. Girlie, anak ko. Ay, nahapalasitang kan. Kailiw ka una yan, anak ko. Arakupan ka man. Girlie, anak ko. Apeng indurunak. Kagura na ka di, anak ko. Saan ka nga, mo? Syakti inam, anak ko. Aywan gayam, adda pasarabukan ka. Dakkel at teddy bear. Oh, adoy. Naistorya ngamin ni Antim Anida apagaayat mo ti teddy bear, anak ko. Oh, adoy, para kan ka. Imbarsak mo ti regalo kan ka, anak ko. Dita kayo? Gali! Gali, anak ko! Agsubli ka! Luisa! Bye-bye amon, no di na kayat. Di mon pilitan. Kandi mo ipilit ti bagim, tama nga noon niya pa'y taramidan na. Apay akas diya matan ti anak ko kanyak, manang. Nakasingsingpot mat idibasit pa'y laang. Idi nasakit nga rin tinakam na. Gapoy ti panang panaw mo kan kuha na manipod pa'y basit. Ngam mat ti makagapo, manang. Inlawlawag mo kumakin kuha na ti amin bayat ti panagdakal na. Itikas na, naawatan. Apay akas ta ka? Papasulan na kitikas jajar ta anak mo? Sa anak mo ta nagkurang kan kuha na Di ka matagsaw itikas ta, Luisa. Panunutam kumamat ti ado arigrigat ko kan kuha na Kabayatan ti kawan mo iti puder na. Di ka man nagsaw iti pakasairan tirik na. Awanin, na brainwash dyan ang tan, Luisa. Jay, mauyo nga kabsat mo tinang brainwash kan ko, ana. Sakto pa yaman na, bastosan na. Bastos na siya nga anak na. Inakaran jay, ikit na bastos. Huston, di kan agsao iti kontra iti kabsat ko. Kastamot tan iti anak na. Nagpasumat, nagpadanda bastos. Katsi ka, apay akasta ka. Nabartek ka pinanawak idi dito Pilipinas. Sa ita, nabartek ka manen anasang patak mando. That's life, Luisa. Kaslasan ka mo na irwam nito'y gwapo nga asawam. Aginggat ka ano ti kastang aramid mo, mando. Patayom ti bagim iti kastang aramidam. Adulamin. Ay, bakit? Kwarta man. Nabayag kay Jabrod. Nagbasit din pawit mo kwarta kanyak. Napatpatag siya kapsat mo bastos. Iti siya nga asawam. Jay anak ta ti makagapo. Iso apinaw paw itak iti kwarta ti kapsat ko. Amumat nga aday ti poder dati anak ta. Ada siguro lalaki. Isutin nang tadamit ti taduma sweldo mo niya. Mangrugi ka manan mando. Agim imon ka iti angin. Ay, mangtad ka nga ro dito kwarta. Tapno mamati ak. Ala na, ikan na kon. Agnegosyo akon dito lugar tayo, manang. Jakon agsubli iti abroad. Asikaswak laangan ti anak ko. Iso nga ala akon iti podermi nga agasawa. No siya kawan problema iti dayta. Ang amdamagam akin ni girlie. No kayat na ti sumurot kan ka. Ha? Oh, girlie, sikat ag desisyon.
Mami. Girly anak, agawitan iti balaywan. Saan ako nga umadayo? Agdadan na tayon kada tatang mo. Di kan kayat apanawan anak ko. Jak kayat apanawan ni Mami kanida. Isu ti kayat ko akadan na. Isu apumanaw kayon. Girly anak ko. Apay ngay akasta kamatan kanya anak ko. Saan ka matasigod akasta? Basta jak kayat agawin iti balayo. Dituyin ti pagnadak. Nala, agawid kan Luisa. Pasensya kan Jak mabalin apilitin ni Girlie. No talaga dinan kayat ti agawid iti balayo. Pumanaw kantan Rumwar kami pa In kami gumatang itaramatan na. Ta recognition program da inton bigat. Iso ti top 1. Kat sigurado nga duman ng dagiti award na inton bigat. Kastaya, ay na, maragsa ka nakparakan ka anak ko. Kablaawan ka. Talaga naglaing ka, girlie. Sige, agawid ak nga rudan. Nga, mabalin nga agkan ka anak ko. Manjak! Ay na, di mo pilitan ko nakmat, Luisa. At agurahan na kataubing mo kasta tararamidam. Alala, agawid kan. Tarumwar kamin. Ay na, naglayang nga talaga ti anak ko. Si kamanan ti kalaingan kada kayong agkakaadalan, anak ko. Nagadupay ti awards mo. I love you, anak. I love you too, Mami. Congratulations, anak ko. Naglaing ka. Oh, at iti sagot ko kan ka. Gimatangak iti sa balimanan at teddy bear. Awatam ko anak ko. Jak pagan ano dayta? Ado ti kastage balay mi. Ay, Luisa. Alahanda kami man gayam itiladawan ka ni Girlie. Ado ti camera. Ala, umay kan anak. Ag-picture taman. Mabanugak ng biyahe, Mami. Isu nga agabang aklangan iti ili iti pagyanak ng eskwela. O sige, sana problema na ita anak. Sumapul tayo iti pagabangam. Tumulong kay latamang paadal ka ni Girlie atan Uray kas diyang high schooler. Ta valedictorian kat nga rod. Adulat tama iti pagastusan na. Adulat ta ti babayadan na. Wan amanang, pagtitinulungan tayo. Barang makalpas iti panagadal na. Una, sayang ti kinasaririt na no saan na makaadal. Wan manang, pasensya kan di namat ngamin kayat ti agawid iti balay. Ay, di nan kaya tagsubli kada kayo. Iso adi mo nam na maanday ta. Sigurado na pintas to ti masakbayan ni Girlie ta nalaing. Kat into na sensadon ti biyag na. Da kamin to kumati unaan na asubadan. Tano panunutan na naimbag. At ado nga amang tirigat ko kankuanang da kayo naganak na. Di ka masaksakitan, Luisa, Ngam ibagbagakla ang tipod no. Ay, awat mon man daw. Lumaklakay ka, di agpampanunot. Ni tatang Mike, sana ka lumaklakay. Umububinga kitya. Ay, paano kang agbalbaliwaya? Ay, lumaklakay ka ng kastamlatan na kanayon. Gito na. Gasto yung arutikin na daw. Ayan, mabalin ko nga, tatang. Ay, diyak amuti sa wakan ka. Pasig akong sumisyon, ti papay mo iti pamilyam. Masurunak iti dayjay amando, Luisa. Kasta na nga rod tatang, inaldaw nga agbartak. Uray jak ikan iti kwarat na, ado matlat na ngamin dagiti mang painom kan kwa na. Saan nga ron nga agpampanunot ti lukong anak ka? Aywan, kumusta niya po ka? Nasaya at lat na tatang, agis iskwelan iti kolehyo. Uray kaskasano, matultulungak lat tamot taad damot mapaglaklakwak iti pwesto nga ababangak. Ti pagsidawak. Apay adinan kaya ti agawid iti balayaw. Kada kayo matipod no dadakkel na.
Di na kaya't apanawan ti ikit na, tatang. Ay, Baybay aklatan Total awan mo't sabsabali. Takabsat ko mo't ti ayan na, tatang. Uwan ang amuna kay tunga taatalyawan inton nakapsot kayaon. Basta siya, naragsakak numatunoy na dagiti arapaap na itibiyag, tatang. Sa bali pa ikati mapampanunot kon. Dakhel ti atap ko asinugsugan di kabsat mo ti apukaw. Tapnugurain na ka. Imayak tay mawag ni Girlie, Luisa. Agkasapulan ni ti kwarta. Paggatang na kano iti libro, kan pagbayad na iti boarding house na. Kan nadupay dagiti imbaga na agatangan na. Ha? Kasta ay manang. O sige, tamang tedak. Manungay ti kasapulan na, manang. 6,000 amin. Ng pagudwan tan. Uray sagdi 3,000 ta. Sige, mabiit lang ang ngarod, manang. Aywan, mabalin nga alaan ti numero ti cellphone ni Girlie. Taawagak man mat di anak ko, manang. Wano saan, sarong karap. Ay, pasensya kan. Ngamin yun ay unay na adyak ititid ti numero na kan ka. Kan ako na adyak ka no ibagbagatayan ti boarding house na. Ha? Apaya kas di anak ko. Kasla nagdagsan launay ti nagpasulakan ko, na. Anya launay ti di na kinayat kanyak. Apaya kagurgura na. Ay, busy la siguro iti panagadal na. Isokas jay. Pangasim, di mo pagpanunutan iti dakas ni Girlie. Hello, Girlie. Hello, Mami. Jack pa'y la makaawid. Tadaramitin mi kadagiti kaadalak. Sige, basta gananad ka ditawan. Di ka pa'y la masarungkaran, tane. Busy akmat. Wan, Mami. Awan problema. Basta pawitan dagiti kwartak, Sige, matungpal anak ko. Basta laglagi pam ti ado arigrigat ko kan ka, Girlie. Inton makaadal ka, amom na sino ti rumba nga tulungam. Wan, Mami, da kayo ti tulungak. Tada kayo ti nagrigat na ng padakkel kanyak. Nasaya tamom dayta. Apay, awan klase mita, Girlie. Mami, ni, apay ngagsangit ka ngay. Masikugak, Mami. Aniya. Apay, adda nobyo maya. Adda, ngamintarayan na kun. Apa mananaman na masikugak. Aniya. Ay, adda kami. Kadwak to anak mo, Luisa. Ha? Isublikon to anak mo kan kata. Amo kakaili mo na makadan na. Talaga nabayagan at tartarigagayak day manang. Sige nga ron, makamuka kan kuana na. Ngamne, masikug ni Girlie. Kat intarayan ti nobyo na. Anya? Mala, mapanakon. Yag kunton ti dumakawas ni Girlie inton bigat. Pagkawanan dak ko mananang. Anyan, nagubingan ka pa ilang. Nga masikog ka na nako. Nanang. Ngam saan ka akagura? Nga uray kastang tinagtungpayam, anak ko. Di ka baybayan. Jak itulok ngagbanag ka nakakaasi, anak ko. Ngamin, patpatgan ka unay. Pagkawanan dak ko maga po iti kinabastos ko kada kayo iti kalabas. Nabayagan anapakawan ka, anak ko. Ngamin, ipatpatag ka unay. Isunan apok la 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 la. Aday na, napaturog kun ti apok ko. O Girlie, ipaidakon. Katyabay mo ti teddy bear kan kwa na. Dagita jay imbalang mo asagot ko kumakan ka idi, anak. Oh, aping agsangit kami, anak ko. Mababainak ngamin kada kayo. Nagbalinak abastos kada kayo iti kalabas. Ngamita, da kayo matgayam di makatulong kanyak. Dinakmat ngaminan kayat ni Mami Nida. Anak ko,
Awan kanyak day jayan. Naragsakak. Tama ka din na kamanan, anak ko. Di kay tubaybayan iti apo ko. Aginggat si bibiyagak. Ita amarik nagtirik na ti maysa nga inadadan anak ko nanang. Pagkawanan ko ma. Ipatpatag kayo unay. Nakarkaro pa iti panang ipatag ko kan ka, anak ko. Kastamatan iti apo ko. Ipatpatag kayo unay. Ay na, dakalan ti anak mo, girlie. Kasla ka ano laang idi maladaga ni Balong. Uwan nga rod nanang. Kat umadanimot ti panagturpos ko iti kolehiyo. Wan anak, kat maraksakan nakparakan ka. Tauray kas di tinaglablabasam, intuloy mo lat ta tinagiskwela. Kat iti mabiit, matunoy mo ti arapaap mo. Uwan nanang. Kat gapo amin day ta iti adu a sakripisyo yo. Nakasingsingpot kayo nga ina. Anak ko. Ipatpatag kayo kan ni tatang. Kat ikarik adi kay to baybayan. Kan di kay to panawan apulos. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Siyak to timang tulong kada kayo. Luisa, bakit? Pakawalan na ko, ma. No nagbalinak nga responsable nga asawa, kan ama ti anak ta. Mando. Agbalbaliw akon, bakit? Kapilitan akasta. Tadan rikrik na iti bakim. Tano di ka palagbaliw. Amangan numaidaras ti papatay mo. Agbalbaliw akon. Kat, sorry manan ah. Agyamanak. Tauray responsable ak nga asawa. Di naksininaan apulos. Wan, tadyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Ngam ala, lipata mong tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan. Wan, bakit? Kat ikarik. Into naging bagak. Aramidak ti amin nakabalak. Tasol nitak dagiti adu nagkurkuranga kada kayo. Imbagman ta nakapasyar ka, Luisa. Ha? Apay akas tamatan tila nga manang. Nagkutong kamatan. Manula abulan ajak nagpasyar dito'y balayo. Ngam kastan tila ngam. Wan tanakaron ti sakit ko. Nakapsot ako na ading ko. No kasta, kimaro jay sigud a sakit mo. Wan, kat marik na ka sa anak ko nga agpaot dito'y rabaw ti daga. Hindi ka kumaagsao iti kasta manang. Pakawanan na ka ading. At abasol ko kan ka. Ha? Sorry, no tinagikwak ta anak mo idi. Ganti pa ng padpadakas ko kan ka idi iti anak mo. Iso aginura na ka. Ha? Jak kabaalan akalabanan ti konsensyak. No jak ipod no ti amin kan ka. Iso asapay ko bata mapakawan na kading ko. Apay kitin asaan ka mapakawan. Kat kapsat ka. Napatag ka kapsat ko. Agpaimbag ka kiti manang. Kat makitinulong kami amang ipaagas kan ka. Oh, agyaman na kading. Nagsaya at kaunay akapsa. Awan tinasaya at atong palmo no rinuker ti aramid mo. Iso ano di mo kaya timadusan to, baliwam timadi nga aramid mo. Bueno gagayam ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo biyag. Ti tao. Insora ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless manan iti tunggal maysa.